Om Swastiastu. Aye para semeton sareng sami sane mangking yang jadi pacang katuran yang kemang sane mapi tegas asa kisi saken yang dumugi dan hibur sareng sami kirang langkung kembang puniki di yang lungsur gerena pengampuran sebatas niang dipupur, sebatas niang dienci, kelulah-ulah beli apa di deman, kelulah-ulah beli apa hadilaga de adi ngalah kena boya-boya apa buin mirangan mungin saja ane demen kasakisi nyalekan dewek beli ane orang dewek beli demen ngamik di sisi apa buin ngelah demenan di sisi cara jani ngurusin nadi beli maulah-ulah binti dan kayang sugih binti dan kayang ngalah hidup kali Senin sekancan ne kenang adi pamide beli gak adi ngugumunyi di sisi miripang beli antuhan ini hati adi sayangan beli adi jiwat man beli mageluk maguranan sina adi banawang sen aden beli. Aingge para semeton sareng sami titiang lunas melantaran kembang puniki kirang langkung titiang unsur gernes nampura kembang puniki memang sangat berarti sekali dalam kehidupan iraga sareng sami puniki ring dalam rumah tangga nggih yen dados anduk titiang payasin kurene kuran rumah sayang ampun kuran pisaga sayang nggih de adi ngelakenane boya-boya apa buin mirangan mungin pisaga ane demen kasakisi nyelekan dewek beli ane orang dewek beli demen ngamik isi-isi apa buin ngelah demenan di sisi cara jani ngurusin adi beli maulah-ulah binti dan kayang sugih binti dan kayang ngalah hidup kali Senin sekancan ne kenang adi pemindih beli dak adi ngugumunyi di sisi miripang beli hantuhan di hati adi sayangan beli adi
liwat membeli makelot makulanan sinar hati belawan sin hatin beli Aini, tiang matur susumo, kirang langkung demang.